Dobar dan svima. Danas ćemo da vidimo kako možemo da pozovemo ljude da ostave reviewove, odnosno ocene i komentare na našem Google Business profilu u vezi saradnje sa nama, interakcije koje su imali sa nama i tako dalje. Da podsjetimo da reviewove ne smete da kupujete, odnosno ne smete da nudite novac, besplatnu uslugu ili neke popuste da bi neko pristupio, odnosno da bi neko uradio ocenjivanje i review, odnosno komentar. Ukoliko Google ustanovi da ste na ovaj način skupljali reviewove, prva stvar koja može da se desi je da vam obriše reviewove, a druga stvar koja može da se desi je da vam suspenduje nalog. Tako da to vam nikako ne preporučujemo da radite. Da biste mogli da pronađete link o kojem pričamo, potrebno je da budete ulogovani preko Gmail naloga koji ima pristup vašem Google Business profilu. Kada ste na taj način pristupili vašem nalogu, otvorit će vam se kontrolna tabla koja između ostalog ima i kockicu gde se nalazi link o kojem govorimo. Kada kliknete na tu kockicu, otvorit će vam se prozorče gde imate integrisan URL. I evo ovde nam kaže da biznisi koji imaju sa 5 i više reviewova imaju dvostruko veću šansu da privuku nove klijente. Šta je potrebno da uradimo? Potrebno je da kopiramo ovaj link i da ga pošaljemo nekome na bilo koji način, putem SMS-a, na WhatsApp, Facebook, mail ili na neki drugi način. Ono što će se dogoditi kada neko dobije ovaj link i klikne na njega je da će mu se automatski otvoriti prozorčić gde će moći da vas oceni i da napiše neki komentar o vašoj saradnji, postavi video i tako dalje. Ono što bi bilo isto dobro da uradite u cilju skraćenja koraka da neko ostavi vama review je da u mailu ili poruci koju mu šaljete uz ovaj link da ga podsjetite kakvu ste interakciju imali, šta je kupio od vas, koliko možda dugo sarađujete i tako dalje, i na taj način mu olakšate ono što će da napiše o vama. Nadamo se da vam je ovo bilo korisno i da ćete stupiti u akciju da pozivate vaše kontakte da vam ostave reviewove. Do sledećeg tutoriala, srdačno vas pozdravljamo.